Ukhrul zakshi makeup ka je kazat Covid-19 mi maram maina shimlungli narlaka khangda khlai adam hili I haw na na thumbimba katha da leili iwe ming jeni thing shung hoy kala aje ok global emergency khara hili I haw ka jivanala ngak laga mikumo mi yur hi kan khawai kala mi mau chakashi hi ituma pamni mrazang khawai da saklak kaina satle hi katha ka jot ka jang Ogathui na mathila karang baji adam hili itum sai corona ning mapang pa haisa kala makamishung pau chili mashit sang papasa responsible kala sensible kasa mi puavang sasa kala positive attitude meaning sada kala itum saranji mathala kaina ngakta ning phasa khamthai na bamsa mai atam hi makhamtha atam nei kala social distancing wewang ayar mashok la pam haida ramnaw khongnai shimkhur katha da lei kaji thaingai haida Ekhon TV na YARUIKHON thumli khanghan kasahi yangrumsa iwe aming ebikel hoye I phali wenne ka I permanent humpum lipame iwi nawngra ping khar bajina jinai lipam dale ka khnya jinna Delhi li ka thom khamatiye hina Shillong lipam dale athumna ili unge da hange ka coronavirus hiya kha chakshida shogre ji mathai tu gida munglo da kham khaine ka kham khayu thili hiya ka saktara shogiwang awak sada pipu pampu machila thada evening li ko chothi le shon de le nawngra bing chinai li gapam ba china phone sa ye a hostel li gapam ne hostel li pamau gida hostel wen la shokau lo jaw hili ka sagza hi mangran mi ram ra jaw gida a hi khangde apam le shif sa khai ne ka ariari hi khonglamung pai thu sagau gida athumna gagul jili hokilaga ka sagza hi shimle tiaw mai do khira ming sakta le da hange Delhi li gapam ba hi wa aniwa ji jili pamau gida awi jili pam laga ka sagza hi ana thakta le Shillong li gapam khani ji wa chotla ga na ring de le athumdi mi dakle hi mi awli dal jilaka kechia gama mi mene half kg mi half kg hi jila thangga ji da khamim ding la hapta ka chang hapta na marakle samphang mar da hang de ta sip sa lagai na pamau gi ta jiwang phaning laka khanang lake atam gi ji da nawra li phone sa ye ina khanang ngau gi da athumna phone li hange na thum ka sa ga ga ta da pi pom da le da hange ka nawra ping wa tam gi ji da ya I thum ka sa la ring phalain sa ye ta da ga pi ga pom la ring phalai na pom me da hange ka awa ga sa da mi gai na la ma thai thu athumna ring phaye ji mamang ma da hi li humpum li sa ya ka chot la ga I thum ring de le ta ga thum kya ka chot ta le rik le ji evening li phaning la sa ga ji le shon de le ji li lang me kha da jo ga sa hi athumna ring phaye ga sa ring phaye ji ho ke ji li ba ka kala shila ga ni yu naw li ta sa di ra sa si ki ji wa ta evening li sa ga zu ga chung ka le yu a wi chak main tang la ka thai ma sam phang la ku bau si ki ji wa ki ji hi ji wi wang phaning la ka si foye ka mi ko mo I thum na sa khar maning ne ka sa di mi ko mo I thum na kham khar maning ne re wi pang li le ye da evening ka hakhi really hor sang chaw la ka pam de le re na mang na kan mi she ko a chuwi ka sa di mi ko mo I thum pang shakhi la ma le mane naw rau ka hang chi ai na la ning lu me ka really ji han la ka ning hi khlum hi hang me kha da tha da ji han la ka naw la khik khala ka la ga shi la ma shok la pa ye ring phala ga na ta da ka shak sa la cha da le ji da ta da evening li ning khlum hi samphang e re pang sha ba na hi samphang sa ke apam khangte wi wa I chan cham sa ga ka ta da ari thum ne hi li pam da gle humpo mu hi ta da I thum sip sala ga nang si ru dai na han tho tha bling sang khwai la man le yam kui ki la man le thang wi tuka naw ki sa la ga ring da gle ne ning shi government li achon thong I thum mi pha awu li sam share ku thum mi ye ka I thum wang chi na mu kom da ma ne jai na sa pai si je government hi na matai mi de thum li mathak me apong chi yeng ma la ga chon mi li si je ning shi la gra da chi hangai
नाम गीता देवी है। हम यहाँ हुंदू में रहते हैं और मेरा बच्चा 2 है यहाँ पर और दुकान करते हैं, लेकिन दुकान उकान सब बंद है। और अभी गवर्नमेंट ने हम लोग को 3 डब्बा चावल दिया और एक आदमी ऊपर में, और उसके बाद में कुछ नहीं दिए हैं अभी। वायरस के साथ हमको बहुत दिक्कत हो रहा है सब चीज़ के लिए, राशन पानी खाने पीने के लिए कहीं निकलने नहीं हो रहा है। और मेरा बच्चा भी बाहर है, एक दिल्ली में है, निकलने नहीं हो रहा, सबको भी दिक्कत हो रहा है। अभी कब तक बंद रहेगा तो मालूम नहीं हमको। मुझे कल पानी पाइप में हम लोग को 4-4 बाल्टी दिया, फिर डबल किया 4-4 बाल्टी दिया। खाने पीने के लिए सब चीज़ के लिए सुविधा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है। दिन सवेरे शाम अंदर में बैठा हुआ है, कहीं निकलने नहीं दे रहा है, तो हम लोग को कैसे रहेगा, यही बात है। क्लास 1 ने कहीं से जो स्कूल में कहीं मरम भाम दे किवांग स्कूल में का जिदा कोरोना वायरस को जायदा हाँ नशावा की ओचा थंग था जो रे दुकान साला अरे की मैं साथ ले अरे वजह था हंले साथ हम ले ये किहन मैं हंग अच्छे वदाल हंले लगा भुंजिया हन लगा जात हने गवर्नमेंट ना साथे न तेरे ही लिसी जीवा रिंफाना रे Ami sila hoye I ari humpum chansande hotel salga pamdele iwi naw thru naw khani naw ko thumna akhani na delhi li pamdele akhana khani na mumbai li pamdele ta ari we ka chathi na shimli la mumbai athmwe ot ka sa je khala msa pai jaina ari hi athum sakla kaina okthidele इतुम खरिं खरा खेली खिसा चले जखे इतुम तलब को चामनिं थु किदा म्युजियम नि फरापम को साथ्यो किदा इतुम हि आरु फैसाल ग पम साइद जीवा इतुम चला काइन पम दखलेने औंगरा ल तलब को चामनिं थु किदा कंपनी वे ओत क थाली साहो किदा अथुम ल फरापम को साथ्यो किदा अथुमाइ अथुम थत इचे चा खलत फैसाल ग पम दखले ग साने ख हि था ग साथीरा चंगहाउ किदा आरिवा अथुम ल ओत म साथु चाहेदा शिमुआइना इथुमना ललिदे चहोलगा मलै थुसा मलै मदा जाइना इथुम हि चतखलेने इwi नावरा पिंgi आजावा मै हिलिला पंग पाय अपोंग खलेने ख थालला अवावा न तलब म चाथु कि त अयांग लेली लंफै खवाय वांग दग चतने ख लंफै खवाय वांग क चथिली हिथा क चाथी रासुङ हो कि द जाइना लंग फैला मतिक म चारथु अवावा न ल तलब म चाथु चिथा हो कि द नांगराली थाकसे नांगराली जो होसे जिसाले लारिवा मच होरथु लगा फ्लाइट होसे जिसाले ला फ्लाइट ल मुंग पाइथु जहेद आथुम आरु हि चला काइना उथि देखलेने हिलिपम संगाये ख नांगरा पिन गतिया खमांग साले ला तमखै हाय साले ला गवर्नमेंट वे सर्विस हि आरु पैसा न चुंगना द खुइंग रोखा कि द इथुम पैसा म लै थु कि द नांगरा पिन लारि थेम द खतम खै हाय ला गवर्नमेंट सर्विस हि मुखिरु थु कि द सर्विस म साखराय ना यांग लेली चखंगसन जुवाइना आरे हि थाता कचाथि रासो खौ कि द चाइना ताला काइना इथुम हि अथुम इथुम तालाइन पम हौ कि द अवावा नांगरा हि रुमदम पम थु कि द जिवाइना अवावा खसात इथुम हि जिवांग ल उखनंगे चाइना इउ नांगरा पि आरु कताली पम रोखौ कि द आगा थादा पम दले इ थादा पम दले गछि मथेंग रोक थु कि द या फोन मांग आइना चोट नाये गछि हि अथुम ना हांखुंग ल ले हाउ चाहे द इ ल चोट इ नांगरा ल चोट आरु हि थादा चोट रोक लाइन पम दखलेने Legacia imaramui European
อาจีอกระทุยนะกระเทมกระเทยทั้งกไม่บิงนะกระจัดฮิลิงอาขวายกระสุงขวายฮิซาโลเดหังมีเดคเลยอัตมฮิตรานลีอิทุมไซโกรนะกะหังนาเซกลาบริบรานมาสังสักไงริบรานมาขมีอาจีมาซาเซไบเบิลลีฮิตาหังไฮเยลาวีไบเบิลลีอาทุมนะกันมีขวายงะกาวะเคหิมีขวายคิบ้าเคมลิสามันโปรโฮลีอาทุมนะงะกาวะเคอันมังหันกามีมันอิทุมียูรปิงริบราลีกหังนาดนิงเตะเคอิทุมไซโกรนะอุกลงนิงเทรายนะนิงตงเตริบราลีนิงเตะเคริบราเลกิชิจีอิทุมลีราชงมิระเคริบรานะอิทุมลีมลุมาดายเคเพราะงะกาวละมังหันกามีมระจุยวางไงนะอิทุมีรามีเลดเคลียครานาวสงไซโกรอิทุมริบราลีนิงเตะหัมสังเตงะกาวเซอันงหันกามีรโนไซโกรลีกุลาคำหายาสกมิงสารโนนิชิลาไคระ Amina unganing hoye arui ina pamdak lehi tungre junction le atangwi volunteers akhasata arui zakshilai na kzatak lehi wi wang volunteers akhasata lockdown satak le wi wang mi ksho kzang Malay khawai yang sang mi ta khle ne arui yang sang mi ta khle wi alung hili kaji katha mi na simkhur pi na mathalak ai na mayon mi ta le ye kala kaji katha na akha khini na mangak la kaya ma shok lo kaji chi shok shon ta le ji wi wang itum na sakmatala kai na Tang we matun volunteers akhasada itumna arui tang hili yang sang dale kala itumna yang sang dakhle hili kaji kathana phamata mata kachatla kachung le dale kha chili itumna ka sabai nang da atumle hang la ka kachaja wi sim li hanung sak sar haire ji wang arui itumna leita khle apam hili kasab bai nang dai itumna yangsang da leye higtha gaza chakshi mara shok khwai itum tang hina sakla gai na myon la ga yangsang mi ta le gi hang khangai ne he nang soda E-khon basina hita ta press suwang ra mi ta khle media ra mi ta khle wang na thumni la ga chung ga ning si ye gi hang khangai ne ning sila kai re ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯥꯖꯟꯗꯦ ꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯁꯣꯝ ꯖꯦꯁꯥꯃꯤ ꯔꯣꯗꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Ewe ame kane hoye I humbum tungre lipame Inna matalai na ukhnang deklehi Aruhan rot kamarat huwag na ukhnang lagay Ewe naong rabing hi Dr. Sada Jen Hospital lipam Kala ra shirong lipam Dr. Sada pam satali Riha kanya le Dr. Sayin Inna umer kanya le Dr. Sa
China in the Matalana Ukhnung Tekle, me with Romley Shepasak that were in Matalana Malong. So even now he Gazat Jagatakshi, Hazatakle, Juvang in the Malong Lage. The were governmental atom Tata Young some Paragachi, Atom to the Jumse. Atomni dress no kick and not Talana. Gazat him Rasakawai, Gilgatarasas. Atomna Young Gazat Hazat Haugita. Atomli remitted Razaregi, he won Jumsergo Knolage, Jana Atomle governmental Talana Young Samelaka. Dress Gata Kirtai, Talana Mizakawai the Commission. Shapak Sala Sangai America, Ariwan Atomik. Tatangalga dress them Tatamlema Atomoy, Kigal, Peter Kushukulai Makami, one that Jivan Iwina Rabbiness, Sasabas Nejuan, Yatam Juliman looking lage. Hictazakshi, Tangkhul Rambi, Brazakawai, the Jivan the Sasai, Otu Rotmbrati, Rivran Matalana Semasarala, Kika Mikomo from the Mapa together. Hictazakshi, Tati, Mayao Kangsak, that they winning Shankui. You in meeting or born that you look at Achirashumde. You get that like a shake at Zati. Mashallah, Rango. Gula Mikumakazate. It's a Marakan and we van Oti and Chanraki Sherika. Me would be so really. A ching it's a lack and Office Limka Saka and the Mishansala. Bumdekli, a quany shalka. Ying a ching it's a lack our ye get you in a karatale reclajang. Machude. Cuvangalis look a yikita. Bowie. Mashalak drunk sagachi. A vaca south. Longra Raza Seco limited malka. Injot laco. Gula Hikata Katsatsukashi Ashokutong. Siasa kami cuma mengaina. Si Krista wilegishi, so kami. Tashumi da cingri kaya, singkong kala cingri kaya. Katsachi, vanming sakoregi juish kasangchan. We are meaning Tarkasar Hoya, each at on Fowian, issue we area lee. Terang Pumkai Foji Juenane. Kayari Humbumli, Tung Junction de Parain upon the lay, Tukan Salaga, now Ralaritum Kwai, Kangran Salaga, Chodlak and Pom the Clatamne. Atomitran, Itumwe Ogutili Claya, Corona virus Nakatada. Og to the rod Kamrak, upon Kachung Klishong Sakta Clay, Panning Balaka, Ukanang Lake. He Mikumo we mug pine at the shock net a pongakali, quie, a pongakaliva, Katak Hagrajang the Ukananga. At the mitran, Iwi Vanga, Jodlak at the Makane. Chuvankleji, we know what Kachunga Sai like a mong shungra later class, Hahun Kai, Kachunkalay. Kala Iwi Pang River, Jodlak Kaya at them. Paisamak sing, Kala what Matad Masak Sankai at them Sahogda, Jodlak and Pomdalay in Hangaya. He guitar you we could chot Kachang Hida. Og to me, Kachung color, the chot Kachang Hill like the letter the punning like Ukananga. Kala itumwe Atom Hill lot down Sakai Pahina Paul Mopang Rock by Information Office Lila itum Matada Palmo Queer Mercatia upon Kachuncle how the Kring Karagli Kula shot later Kale. Katana Pingli, Musono Pingli, Han quick via upon Bakale at them he Sadalay. He Panning Bala Kanang Chunkalay, where she will upon Licha cover. Minama Paula Track at the lay. Ariarima Pashokra at them hitran. Visioner Salaga. O Chidiji Tada, with something to lay a pipe chim manglo or Tina Rahaja, the visioner Pinich, Tayachi, Quilakamak Pin Tiaurachi, Manglo, the Kagaso, Trakler, Rumba and a Pog Shasampanga. Telephone, mobile phone,
pao hang khra la chung khla ye vreshina we longli in him taila ke na hangai ye ida da hang pha ge chi rivrana maran ma mi la I maran nei ili mang ma mahami sal la ili mahami ye da hang pha ge chi phaning ba la ke I ma hang sa ngai mane ke chi in hangai taila ke na hang ngai a khapa ba isi tangkhul we tangkhul Ukhrul district we longli doctor matha da makhlai kala pharmacy matha da ma shomi khra ari matha da ma sang phang hin la coronavirus kala Covid-19 hi ka cha mang mani la lam itum kheno min sal garing sikla ga che pok tikla itum sakhwing rum la ka itum mathang ai na laina sakhwing rol ga ring pai mi ring ji sang phang ai ye ka ji ma sang phang pai ma da rod mara la kan lai da khlei phaning ba la ka ukhnang og thui hili ma chu wa la ka rivrana itum li khor gai de da la phaning og thui li ka sang khre country chak khlai da le city chak khlai da le ka them thang me chak khlai da le hi wa ri ma pha so ro le itum na mi ka chili ma yon ga pam da khlai hi ka tha hi ukhnang lak ke arila isi tangkhul ngaleli or Manipur ngaleli hi ka tha ka thi ka sar mi ra sho ka kipana service khwi mi ra ka chili khwi wa ra mi wi ka sung city apam ni ba machine na ruita hai pai kala ka cha thi tra ka sprit masang sak la leng sak pai ka isi tangkhul ngaleli Manipur ngaleli ung sang atam hi thran wa ta da mit ka haila ke ta in khwi chimin san itum hadra chimin san itum ngatang ra chimin sal ke itum chi tha da salo o chi ju ar manglo o chi wi ta chi ari chi sai khwi lo chi paw mo phau khang ro hin na itum ni sak matai la khai ngachi ngachang la khai ya aponga ka sa de itum hi leita le ye ke chi hi in hangai ye ara in no ma chi da hang ngai a ka pa na isi wi tangkhul ngaleli rumor tra kala sadale kichi kitha mi pingba yar we na ung la ka ung thungpam dale kichi paula sadale kichi kitha mi wa ramling thungpam dale ji kichi paula sadale hi ka tong hi itum matha dum pha sho khra wi wangai na ngachi ngacha mai ye kichi hangai ye kacha ka sakna mara chara salala kula shi hai ka sak zam sam phang la itum hi changhau la pa ye de ka phani hi la ye chui wangai na itum phaning mi khangrok kala ka tonga itum seha sa khangrok aponga itum tarka salake ki atam ye thran yaru sai kore mangali ina tui khurkhnya ke chi phun ngai ne ingsilage ita darasi rar gi thaisi ji tra ka khangran sa la ha pai wa mi ngai chon hoi ihung pum wen ne arui ok thwen ne ngaching cham la kai na le te khlai Covid-19 ka sa thui wa ngai na ok thia pam ka chita lockdown sa la ka kyang mo song sak la pam tak le wang itham bang ka tong hi miya ngai la kai kla ithum the ko khile hi ithum wi ram ni la hi chingri ka hai a khane ta khuye kla rui sok ta khle lockdown sa la ga isolate sa la ka cha wi simli quarantine sa khang sa hi pha la kai hi ne ithum sai ko ru wi wang kan khana ka la ithum khla ta le mra cha khabai acha na khanga khile lang mai ta khang te ma le ne te phaning khuye kala rui thumna yang laga kacha damling san laga sokta khlai hu wangai na tang ni la mimra chang khawai kala mi ping bo so khawai da tang wi song fu ka ji da le ret ka ji da pan sa laga le ta khlai hi thel ka ring phala ke kala hi li thumna yang laga ma ka pen na ram ka ji da tang ka ji da ayar wi mimra chang khang sa kala ithum wi lokor wi mi la ayar ma so khang sa hele san yang laga ithumna ka theli mi ayar wen dang thum da khara songfu khanga chai na muning la pan sai la makan laga akhora khai na ra dak lai hi kala sok tak lai hi thai laga ma pen tho da ram hli khlai sinaw long ping na la tang wi sinaw long executive ping na la sok sa laga hi ma sa mi khawai ta kham tak lai hli ram chai ko ru mi ping kala acha cha wi sim ko mi ping na la ngak mi sa laga ka chau sim de ka sai ka pa mi da mara chang mi ma sok lo ka chi hi na thum sai ko ri sakla kai na hangai kala lang mai kha da sok tak lai hli tang we executive ping sinaw long we ka thana ping de sok tak lai hi acha cha khlata ithum khlata la ka chat ma sangai mane kala sim ko mi ping na la ithum khlata le la ma song sangai mane ka thala la ithum wi ram hli hi tha mi ayar wen mi ra ka chang tharan ithum mi ne ka sok tharan manung ba ye jaw ka ta ithum na ji ma sa khawai wang te ithum khlata na chikat ngrok la ka adam kala hi ka tha lockdown hi
ngak laka itum na distance leng rok laka sok meter khlen itum hi khlata chikar laka sok rok sap ta khlen ui ming na el ungnaw sui ngchan be hoi itumi khring khra khili arui coronavirus sina kachat hi lehaugada shutdown sathu haugada masa ka pai mawa ka pai mong ka pai hina kachunga itum ramli shimkuli sakzu kachung khalai chililang meda lui ot kasa tam sathu haugada luila athai shiraila kachunga masa sangla pamtale itumi li wata khalei kachunga watale ka itumna mataila kaina Manipur government mira gachi sara gachi sai korhi kasala sami sarjale ka itumli maga gshung mong gapai mawa gapai la kachung khale baba ma khiwangla la ka government Manipur government wa sam hi mi probably kichi mati ship mira da ta kaina kai tumili kichi na maningla koktana mi thui ga haina kathum kokta gathum thum mi thui ga haina chaina higitha khawat maka gshung le haugada kathan bingnam thalak aina yungsung mi laka athumna itumi mi probably hi shiruk jim thalak aina pe mi si je phare khiwangla la otla masa thugi da malangla pheg pai khikala malai thugi da kasakaza khawat la le haugada hila watlak ge khatala la masa ka pai wang aina kichimati ship mira chi sala la kichimati ship hila maka pai mong shung ma wak shung khle hila ungshung wa shung mi da kathan bingnam thala ga na ing sung si je phara kzathi rahu si je iwi ka phaning li ok thui hina ri rai hi ma pha shogro thugi da iwi ka phaning li ba ichawi thada thingnar ha ichawi hina van marawe kichi hi kashai ji trani kakatsa ra katsa khai trani kakasami bajina thingna raha hina van marawe kachi himagla ijra khalatana preparation kuil ka kashai kasak jila sang sangai ji trani chancha magli mi bajina thingna ji kashai aina hina rai marawe da kashai ji aina khrai sang bang ji trani ma shwai lakla ituni khrai khwan hi sambang ra da itumi ki chane. Hi, iwi aming Angel in Aruri humpum lipamtle. I think our state Manipur is very lucky to have witnessed very less cases of coronavirus. When as of today, India has a confirmed case of more than 5,000 and a death of 166. But so far in our state, we just have 2 confirmed, and one has already the first person has been tested negative. And we are even more lucky because our Ukhrul district, we do not have any cases as such for now. And I think as we are nearing the end of the lockdown, of 21 days lockdown, which was imposed by the central government, in my opinion, I think it's important that we phase out the lockdown, since our district is since we do not have any cases in our district, so we can start with relaxation, periodic relaxation of essential shops like grocery, pharmacy, etc. But I really do believe that we need to continue with the restriction of religious gatherings and social gatherings, and also restrict on the travel. Mainly the travel has to be state public transportation, but I think movement or travel within the district there should be relaxation on that one. Why I emphasize on relaxation of curfew is because the living sustainability of the people.
if we continue to shut down, there will be a scarcity of food, there will be scarcity of there is already a scarcity of water, and since our district is heavily dependent on seasonal agriculture and farming, we are losing out on time. And so this, I really do believe that there need to have some relaxation, and but we continue on the restriction of social gatherings and religious gatherings, and also imposition on travel movement, because prevention of travel, I think, is key to stop this, to stop the spreading of the virus. And lastly, I would like to also say that it's a responsibility of each and every one of us. It's an individual responsibility to stay safe, to maintain social distancing. Even though we're gonna suffer for a few days, but it's worth it if it's better than suffering for the rest of the year. So it's important for us to maintain social distancing, for us to maintain personal hygiene, and also important for us to educate our people and our elders, especially those elders and children who are most vulnerable to this disease, and we should keep ourselves safe and healthy. I would also like to mention the government, the state government, for doing a tremendous job in preventing further spread of the virus. And also, it's very commendable to see the policemen, our police force, and also our CSO, civil society organizations, and also individual activists who had been very proactive in taking care of the needs of the people, and to all the health workers. I mean, they have their own family. I have my own sister-in-laws who are health workers, and they sacrifice so much. I mean, even leaving their small children at home and working day and night, and they themselves taking so much precaution themselves. Even in the eye of danger, they never gave up their commitment towards their work. And to all the CSO, civil society organizations, and they are the one who really does the groundwork, surveying and meeting people and seeing that none of us suffer from this lockdown. So thank you to all.